Selama si tamu silu solanasang dino patalan kamalaga-lagaran patang kali solanasang tontong bang tu pasakena puang rapai kinan mintu ang makatuanta. Silu solanasang lante panandungan atau milabi lante lo 1 tanggal 8 bulan 10 tahun 2020 misa may komita misa alam panandungan lan karanto nakada tinakua Pak Kamorok Sundun. Yaitu kadang puang di dalam Matius pasal 90 angka 20 Pak. Taman yang basis yang orang itu kadang puang melake tami alam pasambayangan ta masambayang. Puang di memasilan kada tuan surga kurusma atu tontong bibing karasulan nasang unulai te katuangki lan mintu agan pengkarangan sia mintu tua pagi pegau puang emas dalam kada tuan surga lan natu totemo laki bahasa sia laki rang itu kadami opuang pasake kan opuang na umbase sia orang itu kadami dan lupa na pasak itu katuangki itu tong matotok lan sangami maka kadang-kadang mau puang dan sakta sadia mukan ni dan sangan puang Yesus mas sembayang. Amin. Sudah datang Matius pasal 10 angka 20 na kuatu kadana puang tunda iya to na kuami Yesu lako anak guruna ya keden tau lamore undi unturuna la ussa biangan kalina sia unendekan kayu piata na undi unturuna rampuni itu tu kadana puang Pak Kamorok Sundun yang tu garanto na te pananungan talan te melambi totemo. Den misa ulelean ya te tau lan tananan lapona 10 motongna dipasake rampanan kapana. Ya te baine di sanga nia. Na tangan pura itu ambil anakna lan katuanna yang namili kemelambi sengke bang na pugau bilan nayati tananan dapona pak pasitambu toma tua apa koyate yang be anakna mendadi misa amuane tokina melambi ipa milik memengkarang sia pasakka kande demi para misa atu na yate indo anakna yang mutenia male lako salon naya tom namale tak ene ngarani umbaseng bilanna yatu senglan kantongna na ala monena na pake mengali kaperluan diulu dapo na yatu sudena tak ene kilalain ambe anak nam pasujanni malah dite nia na salon mengkilala dite ambe anakna tapau dili unulai tu bainena na pawan ni seng lako bilan na mandu na pakaboro tu indo anakna apa ya ton na diulalan tu ubam itu sakinna yang tu na kan na stroke anna mate kondi udelian kumua ya ton na atu ya to na tangga mandalam indenia yang metindo anakna kumoyatu monena birisat mengkarang manduna pakaboro lan katuanna atu ya duka to na ni tandai unia kumua yatin di ambil anakna yatin di monena nang manduna pakaboro tu indo anakna susidu kamoto tulan katuanta ya te katuanta manduna pakaboro puang ya te kita disabuk ki anak na puang sia naswaduga ti puang unturi apa na bengki pepasan kumua la ussa biangan komi kalini sia la mendendekan komi kayu piata na para tu kayu piata ta ya tu kayu piata ta ya metutup tanda Pak Kamorok Sundun tumang kana pabengan puang Yesu ulendui kamatian na duka napasan tu kayu piata mendadi misa tanda kumua manduna pakaboro ki sundun tu pakaboro na laku kita
solanasa. Na sorongan tu kalena na kambe na mendadi pemala sundul. Belanna kita tetolino. Yan na ditiro tu kaleta. Ia teme kita tolino. Toka salanki. Toma dosaki. Apabila na nampak apetiruanan tu kasunduan na. Apa nampak apetiruanan tu kasundunan na. Ulendui kayu piata. Susiduka tonna tambah itu anak kuruna. La umpasan kayu piata. La mendadi juga pengadaran la kita kumua. La tambah juga kila umpasan itu piata ya toh. Nah ya betul tu dingai ungkan sai itu piata kumua. Mendadi tanda apa kabor laku kita tauna. La unti ngayo itu bintu rupa-rupa agan katuan la merampoi. La tapapayan juga tu pak kaboro. Nayan tala moriduka umpasan itu kayu piata. La tapatoro tu mintu tanga na poren na puang la diu kaleta. Yan na dembang petu kamadoan pena. Kama karasan pena. La tatampe kila dadiki to unturu puang Yesu. Na yatu la dadi yang kaleta yang tu pena malambu tanga amelo. Yang tu la tangkaran lan mintu katuanta kila unturu ki puang Yesu. Ia tu mintu apa dulu kaleta. Susinda temi pa barang-barangan. Lata pake dem dari kamala biran na puang matua. Den nopa. Na yate kaleta. Ia tu barang apa tu tampui. Lata pake umpak pakareban ni tu kamala biran na puang matua. Mendadi ni saat tanda kumua tu di pasalama ki. La tontong ki makur sumang alangan puang. Tapi sak benduka itu sanganna. Tumang katarani. Tumang kata potongan na mintu tu torangki la mendadi duka toma patongan belanna di pa pakareban lako siluta solanasa mayu komisilu solanasa tapapayan nila mintu katuanta tu pa kabor mangka tatarima demi pumatua tapa pikiron dukai lako sang suluranta lan mintu tengka kedeta lalan pengkaranganta lalan pa kamayanta batu umbong-umbong ini na panengki puang matua. Puang umpas sakeki. Amin. Kure sumanga ambilan kedetuan suruga. Mangka bukan mila abak ulindo itu kayu piataan. Nami tambah juga kan puang la umpasan itu kayu piata ya toh. Laki pak pakareban duka tu kada katonganan. Ia mutu kadami opuang laku padangki mak rupa tahu. Nasa kerang-ngerangan na. Sama toto ona tu kapatonganan ki laku puang. Puang ambil memasilan kena Tuhan surga. Kuri sumanga tu sang minggu tu nibengkan laku kami. Sialanti allo ya laki oleh puang. Pasake kan solanasa. Tontong kumirot dong kan ino puang. Puang ambil memasilan kena Tuhan surga. Yang titipak nandungan ki. Lanti atu milambi. Tarima kan mimpi balikan si turu pak purani. Lamsangan na puang Yesus di masa bayang. Amin. Rampun dia tu pak nandungan talan ti atu melambi puang Yesus empasaki ki solanasang la taulay te ano yate siya enopa na pasitammo ki sule jo allo senin dio pak nandungan atu melambi puang Yesus empasaki ki solanasang.